Kuya kwa azimio mba unayoazimio ya dhana kuendi ya kutetea mwene nthi. Minisa wa usese wa nthi ni Kithure Kindiki kumbola kanani makwati yetu vulutengetu avamwe 10 kuya shakao la kaunti ya Kilifi. Serikali ya Masako kwa dhana kosi ya matambi ya ngangani ya maitheka alama tumete atandithi ya madhami ya kaunti ni ingi. Na ikalima ngengi na mbarani mwingia yulu kwenda meki wawiyo masilangani kusi ya meisyo. Vilingi Wa Mauvoo. Ni na udhocha tukwatia ni nginya muthia na ndo tunenge mawoni maku kusila nambani itu ya utumani mukuvi ilitetu kenda 15 kana kusila Facebook page itu ni Mutongo TV nye nito Robert Mutuku. Na tuyambia mauvoo maitu ni kana atongoi ungua ngwatanio ya azimio One Kenya itongoi wene Raila Odinga ni maende ya kukosoa serikali ya Kenya itongoi wene musumbi Dr. William Ruto walama wetakana yende ya uvinyi ya NND kinukula mataisa kuitikila maina na chathini chambo ya kuya ya ata kaunti ya Masako ni mawetakana mayesa itikila serikali ya Kenya kusukumi ya mitaratala ya kwaliuka kana kwalula maundu mami kalile kwiyuna mo eneo tondu mwandi kuito Boni Mutesia ukuelesya. Mboya sia chama chawe pa ila siethiwa musikwano ya chama chawe pa Sini Kalonzo kuya yatanisia kumanyariti ala meungwa ngwatano ya azimio One Kenya wala moneka maende na kusisia utongo yukaliko ni wako maitula muti serikali ya Kenya kwanza utongo ni ndongo ya ngwatano ino Raila Odinga amewetakana serikali ya Kenya kwanza ende na kwambatia maundu make mekalile na kini kendo matesa ukomelelia medho na kuwekea mwene ndi kwenda na uvinyi wani serikali ya OU. Azimio la Yata, the Yata Declaration, the people of Azimio assembled here in Yata declare, one, that the cost of living must be come down, be registered forthwith, and cease from interfering with the affairs of Jubilee Party and all other political parties affiliated to Azimio. No. Huh? Ilaha ingi matongo ya yamala ni mutalatala ukonya kinandu kana ilovia yulwa banjeti ya Kenya nde na unena ni wa munoni atongo ya ingi imewita kanali na kilo chovinyi ya mwenende maundu maki mikale mande na kwambatia mwenende ulawe na ukwati munini na kiaende na uvinyeka. Raising the gross sales tax from 1 to 3%, doubling the rate of value added tax VAT applied on petroleum products from the existing 8% to 16%, 100% increase, and applying various excise duties, including an increase from 12% to 15% on money transfer services, and a new one on milk and sugar, maziwa na sukari. Matakana vethi wanawia munene mwenende kuvinyika edho mutalatala uno vitukithwa nthini wa mbunge nene tula muti serikali ya yuta itena tina mwenende wa Kenya na motanzimio maungamite kulunga na gwikithekana serikali ndi na uthiote na maothola yanenganie kwi mwenende wa Kenya. Hii serikali yenye misingi ya urongo na utapeli, hii serikali inawaramba na itambaramba, itaendelea kuwaramba. Hivyo mimi ningependa kuambia ndugu zangu, hiki kidonda dawa iko kwa baba. Kenyans want to know whether you are with them or against them, because it's a matter so basic. Either we are going to achieve Vision 2030 or we are going to completely ruin the future of this country. Ndongo ya ngwatano ya azimio One Kenya Raila Odinga yotakana ona yuna mama sindi ndino sakwani munene wa mwaka muthelu anonginya mavike na uvingo wa sawa kana mitambo la atala kura ukithekana vaina ugunthini wa mosungio makivila cha usumbe. So what happened at Bomas of Kenya on the 15th of August? It has never happened anywhere in the world where the Electoral Commission, where the referees in an election disagree publicly. Out of 7 members of the Electoral Commission,
4 said no to the results which were being announced by the chairman of the Electoral Commission. Only 2 said yes jointly with their chairman. 2. That the servers, the presidential elections 2022 must be opened for auditing. Sawa? Sawa? 3, that the officials of Jubilee whose names have been presented to the Register General, tumemwambia Bwana Ruto ya kwamba kabla hatujafika kwa ile mambo yako ya budget, mambo yale yote yarekebishwe. Sivyo? Isipofanyike namna hiyo, unajua. Uwa ni makanya ngwatanio kana serikali ya Kenya Kwanza kwiveta vyusemani cia kiuteti wetakana musumbi William Ruto ende no vinyi ya ene nthima Kenya yulwa ciama cia kiuteti wetakana musumbi William Ruto ende no vinyi ya ene nthima Kenya yulwa ciama cia kiuteti na kana ende na ikusi cia ukalikoni wa kwake kusovya chama kimwe na kuulwa ni ciama ila ingi cia nthi ya Kenya mewetakana kini itambela matesa kwitikila na kana maende na utetea ciama cionthe kwithiwa ungu wa mwavulewo ila ciende na uvinyiwa kana gukusiwa ngwatanio ya Kenya Kwanza na kuvetwa ungu wa ngwatanio ya Azimio One Kenya. Kwa hiyo njia na ndivyo tuweze kupata haki. Ningependa kusema wale wapisani wetu wangetaka kututawanya, ndivyo tuwe kila mtu upande wake na waweze kutugandamiza zaidi. Divide and rule. We should be wary of those tactics. Tukae pamoja kama azimio la umoja. Na Mungu ni mwema sababu nyumba yetu ina. Despite the bipartisan talks between Azimio and Kenya Kwanza, there continues to be a sustained assault on democracy and an obvious attempt to take Kenyans back to the days of single-party dictatorship, as it then was, by consuming legitimate political parties. If this was not the case, we, as Azimio la Umoja One Kenya, will be the majority in the National Assembly. Kuma yata kaundini ya Masaku, Mutongo TV nyene tohoboni mutisia. Tusiokethetie ya taingi hatu twamboi mauvoni makonetie Shakahola na vala minista muveni wosesei wanthini Profesa Kithure Kindiki watavya maseneta kana kivalua cha kumbwania ugo kilingisi ni cha uthaithi wa mutavania Paul Mackenzie kuya Shakahola kauntini ya Kilifi no kiendeye. Kindiki ni wavithwa kana ukunikiliwo wionania vena tuvule tungi 10 tunamba kuvukua na tungi twingi twivithanitie kuni kuthukanio mutituni wa Chakama vala yumi mbewa maanaili na miongwena ikwatikanite. Benjamin Mwaka nukuelezea. Profesa Kithure Kindiki havikite kwa ivinda mbe wanza maimwana ya seneti la ende kukunikila kilingisi cha Shakahola nuwatavya maseneta kana ikenge ivuku ya Mackenzie na kwatisi ati ingi kwambia mwai wa katatu mwaka uu vala utavanyani wake una makenga nthi yethela mwai uu ukitwa thanthatu na aingi kuikia mavundisyo asu. The majority of the graves and the bodies we have recovered from those graves are graves and bodies killed and buried after the last release. Mr. Mackenzie had convinced his followers that the world would end in June next month, Mr. Chairman, and that it will be important for them not to eat and die in preparation for the end of the world. Nuwaweta kuatiania na ukunikiliwa uthinzi na ukuzi wa mwala manovo iwe kuma Shakahola nikana ati yaingi alama imwa ni mavundisho ama Pastor Mackenzie maina ethiawa na mwana wa kwivonokanya na kwinuka misiko na kukomanwa na mbulo ya iku ni andu anahala Mackenzie wanengete kivalua kino. Some of Mr. Mackenzie's victims, some of them would change their mind along the way. What did he do?
he had employed vicious armed men, armed with crude weapons, who would supervise the starvation to death. The scouts and the bouncers who were supervising the death of our people were actually cooking on the graveside, because they would dig graves in advance, prepare people to fast to death, and if for whatever reason you change your mind or you are taking too long, they will kill you. But in the process, they are just cooking on the graveside. There are all manner of food. Profesa Kindiki nuwathingila kana silikali hivi sa kuungamia seso ya kumanda miyonde ile thikitwe kithekani ki palo wavithwa kana o mituku vena tuvule tungi 10 tula tuithwa tuyumbwani maofisa mosese ikithekani kino kavindani kambe wa enenthi maneli na miongo ina na umwe mavikite kuikithwa kutua ni thayu na aingi mbe wa mana thanthatu mayisikie kula mai kuvikia oyu. The government would like to assure the people of Kenya that in establishing the truth of what happened in Shakahola, we will not hide anything. We will tell the people of Kenya exactly what happened. The numbers, the casualties, the perpetrators, the magnitude. We will go to all lengths to tell the truth. We have already identified 10 mass graves which are unopened, and we have images from satellite and other technology which we are applying there, which has shown us there are more graves. Maseneta ni menda maofisa ma silikali alama akomeye wia wo matongo ni anene mose sei silikali ni mbetu moso ya matambia mavyuma akimiao mala kuangaliko yake Kindiki ni wete weki wa kwandenima vula weta kilingisi kicha Pastor Mackenzie kiidhwa cha muthia kukusi wa Kenya na ingi enda ngwata ni wakati wa mbunge enende silikali ondumwa na muvio wa makoti kukutana na wanganganya u wake ndini. Pastor Mackenzie is being treated with kids gloves actually, because if you look at what happened to Sheikh Abu Drogo and Sheikh Abu Makaburi, they were in and out of prison from the time they were taken in until their cases were concluded. The man in charge of intelligence, police, and the rest. Even the county commission is also new. Actually, everybody is new. And we as a committee think that perhaps at some point we must have to extract information from these people. Is there a chance that there were crimes like organ harvesting and organ trade, a possibility of money laundering, a possibility of kidnapping, Waziri, a possibility of human trafficking? Even as we ask each other hard questions, we would like our brothers and sisters in the judiciary also to look inwards, so that as every one of us answers the question, where were you? The judiciary, because they are also human beings, they are also an organ of state, they are also accountable to the people of Kenya. The judiciary should answer to the people of Kenya where they were when these things were happening. Vilingi Wa Mauvoo kumaba mbungeni ya Senate Musino Ilovi nye Nito Benjamin na mwaka. Tuisonga na mbeni kana silikali ya kaunti ya Masako ni kumosi ya matambia angangania maitheka kaunti nino ya Masako nondo ni mama tumete atanethia kana investors maki ya kaunti ni ingi ukani ni kuma kwa munini wa governor kaunti na Masako Francis Mwangangi ula waelesia kana silikali ya kaunti ya Masako ndisa kuthiumwa onavanini nginya ila angangania su meuvatwa kaunti ni ino. Daniel Mwangala na Mauvoo. Asante sana. Munini wa gavana wa kaunti ya Masako Francis Mwangangi ndanena kavindani kalevi kita musini wa mulolongo ni waelesekana serikali ya kaunti ya Masako maisa kulele kithito cha kusimana na kusia angangania maitheka alamethi tumimerelia mata ithekazi ya serikali ondo mwana cia enenthi.
county government ya Masaku na national government me very keen nundu ni kwithirwa no ngei wa iteka andu mundu ayuka yona title ya mundu na ithia yumia ngifek kindu chune kindu githukupio na kindu chailite kodemiwa na kindu chailite ala involved maka kwatwa azina andu makamite nundu imaanisha ona financial institutions ikembwe itatona itekela title yumite Masaku kana yumite kuma boko kana yumite Matungulu nundu wonge yuno waithaka kou ngwenda ya andu mayuka ku membwe meyumbanite kuko kuna biashara ku Masaku nundu nitio kitana na ingei ithaka kana ithia chuchu kinaendea ona andu ingi meope na andu ingi ithaka na andu mekuma county zingi Nakuru, Kisumu, kila mahali andu makoka ku mekolela ithitwe ilobi yambio ko ilobi yambio semba Masaku yo ithaka kana yete maundu mathuku kou nitio kwatia na serikali ithia chuka inathwa naitwa tukumando maitonesa Mwangangi naelesekana tambi ya kuvetangangania maithekani kusisia tandithia kuma nthi cia nza unula ukwete miana ya mawia kwa amuika alama mathite mawia ivindani ya siasa na kuyanisya watho wo. Company mbingi ila siende ku invest pa Masaku maanisha andu maito ni makwata mawia maanisha ona county government ni akwata revenue na revenue sio yote utumia kuseuvya hospitali unenga andu maito keuo kuseuvya malelu kuseuvya hospitali na sindu ilaingi kwa no seo ndi yende kana kizio yende chenda kina sindu imwe taisuma company nikana moke maandikando na sudi yenda ni na moto la governor waitu ibinda ya campaign to ya andu maito etio mamande ya mawia kumanda mawia na kwete company ni nzemwe ya mamande andu maito mawia na chuicho to endesia kichathi kimwana cha uvingwa ofisi mwa wa kampuni wa Fanaka wala munini wa gavana Evikite twembwe na company imwe ikwitwa Fanaka Real Estate me celebrate ya kana metani ya miaka yo mwanza kwembwe maithukuma na ma expand business sio ku Masaku na imabingwa ofisi pa Gate Mall ofisi uno numbo umuthi utethesia banana nondo so far ni manenganite bewa ngili mwanza titles kwa enendiala clients mo ngwenda in current company singe moke ko Masaku ma invest Masaku. If you look at Machakos County, it's very vast. Yeah, very vast, so many spaces available, affordability is there, but when we come back to infrastructure, there is that concern. But I believe working with the county government will be able to also work to ensure some of these things we ease them, because I feel partnerships will also go a long way. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kwa kauntini ya Masaku. Tuisonga nambe ni kana musumbi Dr. William Ruto kwi umundi ni waende ya kutetea mutaratala wa kilovia wa mwaka wa ngilili miongweli na itatu ula ukuite budget ya mwaka wa kilovia ula ukite weta kana ni wo ukumotethesia kuyanisya mawatho ala wathie akenya ivindani ya kwikunia malevo. So dignitaries, good morning. My name is Isabella Tenai. Yake kaunti ya Embu kuvingwa milati ya maendeleo bewa chathi cha madaraka kila kivaniwa kutwaigwa kaunti ni sukwitu kuyemwe ya mwaitwendete wa thandatu. How are the SMEs being built? A flagship project. Rais analipwa na wananchi. Huyu mjumbe wenu analipwa na wananchi. Msiambiwa analipwa na serikali. Hakuna mtu anaitwa serikali. Serikali ndio sisi, ndio wananchi wa Kenya. So sisi tunalipwa na wananchi. Mimi napata mortgage ya 3%. Huyu mkunji anapata mortgage ya 3% kununua nyumba. Lakini ule mwananchi ametupigia kura anapata mortgage ya 20%. 17%. Hapo iko ungwana. So tumesema kwa sababu wananchi hawa ndio wanatulipia mshahara. Na pia na wao tuwapangie ili hata na wao wapate mortgage hata kama haitafika 3%, wacha ifike 5%. Jameni. Iko makosa hapo? Iko makosa? Na katika hiyo mpango tumesema sisi ambao tuko na mshahara yenye nyinyi mnatulipa, sisi tutoe 3%. Mimi nitoe 2,500. Sasa 2,500 wewe mgunji
Tutakombana na hao wananchi mambo ya 2500 ili mwananchi huyu apate mortgage hata na yeye mtoto wake apate kazi. Sasa mimi nasikia kuna watu wanakuja wanawaambia hapana, msikubali hii mambo ya mortgage. Wewe kwanza huna mshahara. Ule yako na mshahara anakuja kukuambia ati upinge. Sasa unajua hii dunia iko na utapeli mingi sana. The real motivation behind the housing plan is the jobs we are going to create for the young people of Kenya. Nataka munisikize vizuri. Hii mpango ya housing, kazi yake kubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba vijana hawa wa Embu, vijana wa Kenya wanapata nafasi ya ajira. Kila nyumba tunayojenga tunahitaji vijana 5 ambao watatusaidia kujenga nyumba moja. Usijali hii makelele. Hawa watu wanapiga makelele, hata ukifanya nini hawezi ona. Kwa hivyo tungeuliza kama hataki kuona, wafunge macho, kazi iendelee. Na kwa sababu hawezi funga macho forever, wakifungua watakuta kazi imefanyika. Rais wetu, the truth of the matter ni ya kwamba affordable housing ni ya kumaliza mambo ya slums bila kulipa rent. Asante sana. Naindi musiaisia kwa mauvoo asutu ambao thiu mauvanini tusekethetie na mauvombe ange ukathivasa. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Nini sio thambia numba, ngathambia ona ikoni, ngathambia ona wenda ciana ithambie, no nitwe muthambia ona nguku, ona ng'ombe, ona masithia, kila kindu chonthe, ona kuo wende igwa, no thambia. Vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kama kasilia kamwe, usoni gwa mwambio la museo. Nuta umeona tabateke. Esilia zile mwaleane maokama katika masilia 10. Maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia. Tausi wana hithi bandu bateke nduwe. Mama usio ila mbesa. Bajewi na kapointi. Dikana nake kamundiye kaela no. Kamundete kale kaombina mundu. Saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kwende ya kuikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa. Utibuo dimbo. Kowe ni nyone ni komie kowe. Ati magwa ni dio mabiaba. Ake mama wewe ndo akanite. Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha. Kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase niwoneke avilani ambia na vavindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku. Kwa mauvombe ange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba. Tukwatanie twaile biasala situ. Mazpoa nithia isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thia jitu ya mazpoa nithia isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thia jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thia ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithami kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chichaku na thia ya mazpoa wiyone kivothokanio. No kwache thia ya mazpoa ndukana ila iva kuvinaku wholesale kana ndukana nene sia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu.
Ni na utho chengi tuendeye na kumanithia enendi maisio cia ngengi na mbarani ila si mwingia yolo alama tethekete na masilanga kuma kuikundi ya kukutana na mangalata vanthi ya Kenya NDMA ni makulia ikundi yu vamwe na serikali ya Kitui komeki ya wiyo masilanga ni asu na alama na kiwu kingi kusiyambanga sia kusovoka masilanga ni asu vamwe na indosio mainena na Mutongo TV enendi asu ni maweta kwithiwa mena wia wa kulika masilanga ni asu ilame utavakiwu na kwenda mbanga isu isiwe kwa kwikiwa wiyo. Onesmus Chalo na Mauvoo. Enendi mangengi na barani ila si mwingia yulu na alama atethekie na masilanga kuma kwimuvya kukitana mangalata vanthi ya Kenya wa National Disaster Management ni makulia serikali ya kaunti ya Kitui vamwe na muvya usu wa kukitana mangalata vanthi ya Kenya ovikia na kumekia wiyo masilangani asu nokana kusia indo kulika silangani usu vamwe na siana sio kino kila kitonya kwithia kimwisio munene kwa kwitwa wiyo twina thina uo munene nundu itukia siana situ no siana nisi nikia na kano kasinika kacha ngingone akateleza twizogethia kafulotete ko ukwa kitumiku ukuthi tukwana ndo zini mbanga mona kozi ya mundu ithia twacha kindu kinene no sio muno wena musamaria mwema akayumithia tutethecha kwa fencing no to appreciate nene enendi anala ni amemba ma komiti ya munanda wa ngengi ula wi wodini ya chuso ni maweta kwithia kwina mwaliku ngokane cia silanga u menda usiswe no kana kusia silanga ukulindika ingi meiweta silanga undu idetwa yekele kivu kwa ivinda yasa bala menda muvya wa kukitana mangalata ovikiana kumatethese kuvukosia silanga usu ingi no kana kwikalia kivu kwa ivinda yasa munanda usu tunenziwe twina thina ula tuobserve kivu kialika iwe vena mwalika wanzi ukutane ngaliko siele ondo yima yenzawa olondo yendiwe itane vena thina wibunthi ukwenda hoteli wa kulindwa nundu timwali kama sewe na around side na side weke akindu takibangu na around ravle no juli kota nota viti ile kwa ne ube na ndeja na maybe ogela mbwana uwe monoke kongelekanga wali kozu atembea ne kivu munanda yitu no thuke twikirwa ne socio betu kwa kidumi kiuni ngukula chokeli ya serikali kana mashirika monde alama tonyo tuteja no matutethecha kana o mutumio la contractor uketha ata minukilia wa wake neza no atuminukilize ukweli anaitu tukamulika na Malawi na wasilanga wa barani ula wodini ya mumoni mwingia yulu na ula wenzwe ni muvyo wa kukitana mangalata wa National Disaster Management na kimanda cha silingi milioni 3 inendea miweta kibu cha silanga uki hithi itoke kisio na maiketomea kwa kunywa ala menda serikali ya kaunti ya Kitui mwana muvyo wa kukitana mangalata umatethesi kuita kibu kiu na kana makutomea kwa kunywa ala maweta yu maiketomea maundoni mamondani pamwana kungithia indosio ugeto ataba kibu bano tutomea kibo kya kunyithia miti kunyithia sukuma na kunyithia indo yinye nithi na nyithia na ataba na nyithia indo ni nguchoka kitiale kya sukuma na nye ni bwa mubea muno ikibo kino ndo kimbikite neza muno ndo thano mwima ndimanza sukuma ni yesa kwa muti nye nazia ngaiwa mumo na mwathime kondo otwete ikibo kya munanda na inene kibo kiethela mwako na twina chukurani muno ithie nundu utuiwe wetwa makotoni na kitumia wani ni wodile kiuso wodi na mumoni wodi ona wiyovo enendane maweta minanda ithitwe yuterio munene kwa kumorela miendo mya saila manenda maimantha kiwu ala maweta bindela manatumia maimantha kiwu yuni mewitumia kutwaisya maundu angi kuma munanda ziwazovwa oyuto onete mauzio manene munono dotabaki ola isi ona bengo kwetelana na kuthiwo mundaketa bakiwa ketwa musi onge wo kiwo kelika musi kutu onete mauzio manene munanda oito bande tempo kamusi to abanda manyanya poisi to kwaza zinoete oyu unaenda nengo yozene wabikia ya wa mutongi ya mina ndateke komi nikane yote binya ya ogela buno ko baloka ndo kibuto na kwa kibu muno tuno mambo setene utuko twazioka tuko twazito echogengo tuko ke masaa 5 kuthina kusioka lakini munanono twakwata mambo ni nyoe kama kawaida nake avisa ola ungamie muvyo wa kukitana mangalata no amenda memba ma komiti la siungamie masilanga asu kueta mathina ala momboka masilanga ni asu kwetene no kana kusisia ono matonya ko matethese komina mathina asu kurake kwa munanda kana anything kwitha na weak points. That's a normal thing. The only thing is the management committee now is supposed to be proactive and see what is happening. Utonya kwitha muthanga undu muthango wikia ni machine
Now you compact. And it is possible you can have a small portion not compacted, and you may not know. Ukaamanya vindela kukauambua. Whether liability period ne havita. It is upon now the management committee to link with the Ministry of Water to see what can be done. If it is something about beyond their capacity, the main responsibility falls with the management committee. They are active in ensuring that nothing goes wrong. Kabindaneka enende mangengi ile location ya chuso mwingia yulo mende na kutani ya kivuo cha Silangao na ulamendi wene mashirika matema ki serikali menda serikali ya kaunti ya Kitui vamwana mashirika asukumeke ya uyonokana kusovea utomeku wa kivuki na kuvetangana siana sio na moisio ndilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma Silangani wangengi ulawe chuso mwingia yulo wa kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Ekali maisio sia lelo wa kuma kwa somba kwisilambeno nginya kathi wisi ola kana ulo kwa daniti ward sia mbitini kaskeu na ilaya mali mulala kaunti ya Makueni ni mona ni yakuyaniwa ni uthukumi wa kuseubwa kwa lelo su ulameweta ta utungi ya maundu maukwi ulona mite kana utilika kwa ivinda kuma lelo su wanangika ekali maisio isu maine na masokoni kuthukani wala lelo usu wisilite ni maweta maliumo alama miondani alama vanda kuondwa biasala ni meithiwa matonya uvika masokoni matena mathina na kuola mbanga mbingi ila ikusi ya wamono siatumota na angali kweka ukwama Ken Mulinge na Mauvoo. Mama enende alama umite sione sia mbitini vala kilungi nene chalelo kisilite mainena ni maweta kusovwa kwa uo takutethe sia kutambu cha maundu maukui muno vindani ya mbua ya palabalosu amina kudhala ukethia mundu atona kuma kithumani akathi ona mpaka sultani patethe na kuite na kutawite kwa witha wina faida munene muno kisioni ki ni kwithia sindu imwe to experience ya tambanga cia mota kuvaluka nundu wa kwitha kwi kundu kuthuku ngali kukwama ikakoma nziani na andu makakoma ingali ni makaema ubika misi mathina asu withia twamina kana mabikia na kuthela na undu ulongi ndo kwasianikana nitukwena maendeleo zaidi maendeleo na kuka nikana wesaithia mwene nthini wa pingwe wa kisio kiki nundu ni kisio kina wimi mwingi withie sindu ila maima cionthe cia mundani ni cia umalua cia bika sokoni aimiala methia ona ivinda yomo kutoa maleumo sokoni na mama iweta lelo uta utethecia kutoa maleumo sokoni matena nzika sindu isu siru muno ni kotha kwanangikia miundani for now tulinotani ndona mundu aketha atona kumuvaa akaenda uthocio sindu ciake tutekukiwa ni bloka isioka nisiuka sika tubinga nisioke sivya undu mundu wipangi tota kindu ciake tishwo athocia abandu babayu tuovukuma bena ndiyo tuovukume aba tuneka kwika kwa wamangoi mondo tukakilia ni mundu wake lakini yuko na nuko kuona baende tukaendeyo sindu ila kitha wako ndani itoa pitha pina mafakato sindu cia kumu ndani tukakuya sindu katwa sokoni na tunakuya na miongo pateke ndo tuna kweka na yu tukuona yuke katweka lutwende tukuona ngale kuitoka kuopito itwena yutukuona boda boda bikibiki yo zetu kuya sindu situ kwa uzie tu shukuru vainende ama iwetata mekuyumia kuikithelelo ni wasovwa kwena na undu usolete musoloni wa biki unikana umatethie kwa ivinda ya sam ni tunethie tutwina thina munene muno pio ni kwithia 3/4 ya sehemu usu ndineseleka kwa mina kuambua ona kabula keanata lakini ngavana nunewie kiyo kitu na oyutu nena twi ground twende na usovya palapala usu kundu kwingi twende na kwikia drift kana slab kundu kungi twende na kwikia caravats na kundu kungi twende na kwa katukuta twa control kiwo ni kana palapala usu ithie kwimbua na kutembua ni weseleka ndi ukula cha contractor na engineer matusove cho kuma isokoni kitheo kila kivu maolange kitheo windie no chekali windie no chathelanga kwa wendi witu wa mwene nthi kiwosi Minister wa malelo na ukui kauntini ya Makueni Engineer Sebastian Johnny vindani ya kulaunch kwa mbisha wia wa kusovya lelo anaweti wia taonengeta makontrakta tatu kenda kukalata kusovya vala weti wodi ya mbitini taimwe na malelo madhuku mono vala ulengeta kuwikitha malelo ni maila pamwe na ukui Dilivotia Mutongo TV kuma mbitini kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Minisa muveani wa utalii na kithio mwandu Penina Malonza
niwathingilila kithito chake cha kuona kana kithio ni chalulumelwa vamwe na kukwata mbau itambia ya kutunga isomo ya ithomo cia mbai kivothukanio. Malonza anena wonde ni wandambuka yake kaunti ya Makueni. Otondu mwandiku witu Caleb Chalo ukuelezia. Serikali wa kaunti ya Makueni yimwamba na serikali nene kwisila muvyane uotali na kithio ni ambisya mulati wa kwikia maundu ma kithio cha mukamba masinene cia matukwa kondu wa kusesea kithio ki na kwikithia kana ni chatiani wa akinene cha thine cha kwambisya mulati ukila chethio wa ofisini ma governor Minista wa utalii Kenya Mwandu Penina Malonza ni wenda mbai ya mukamba ya ambisyo usuvia kithio kuwa kiweta kana ukamba wi kithio na historia nzio indi akamba ni makotheto kulwa ni kithio na kuema kuia mavinda ma kihistoria. Baraka inaonekana wakaba tulianza kupoteza kitambo sana. Ukuuliza fasi asili la Masai twalijua, la Waturkana twalijua, la Waswahili twalijua, letu ni lipi? Hivyo basi ni kumaanisha tumepoteza zaidi. Tusikubali pia tuweze kupoteza yale kidogo tumebakishia, kama Karubu, kama Kirumi, kama Mgokoi, kama Kinaa, kama Ndengu, kama Mabuyu na mambo mengi. Na pia tunaposema mambo ya Nzaui ambao ndio tuliangukishiwa, pia kuna zile utajiri ambao Mungu alituangusha. Wewe ulikuwa unaanguka kutoka mbinguni ndio, lakini uliangushwa wapi? Kitumine kiu wengine waweta kana muvya wake nuko yovaka jukuli kutungia masomo ma Lucas yake mbai akiweta kana ni nzia imwe ya kusuvia kithio. Hivi karibuni tutaweka sheria. Lazima katika vyuo vyetu tuanze kufundisha. Sivyo turudishe mahali ilikuwa katika primary school. Watu wafundishwe Kikamba, watu wafundishwe Kiruya, watu wafundishwe lugha asili yetu. Kwa hivyo hatutaanza hapa ndugu zanguni. Munini wa gavana wa kaunti ya Makueni Lucy Mulili no athana ngwatanio nzio ya serikali CLE ya katina ya kaunti kwa kiweta kana ni vuso ye mwana Makueni kwitha yi kati wa kaunti ya 13 ila muradi huu utwaiwa. We thank the team that has prepared the young champions of culture and engaged with our elders to ensure that this is possible. Madam Cabinet Secretary, we are persuaded that governments can influence people's culture for better or worse, and in so doing the path of development in our county. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo, wote Makueni. Naindi ndikunikila mama utumani makwisila kwa ili tetu kenda imwe itano niona mundu kwasia azimio maemeva unginya serikali thiwe kiyocho sieta wanzilo mbandi kuma nzangathi kitui. Naindi akasia thina munene ni kwa Makenzi yulu asiko sia Shakaola. Naindi kwisila Facebook page ito ya Mutongo TV niona mundu ukwasia Francis Chalo azimio ikakonewa block mwakani wangilili miongweli na mwonza. Wewe ni wako niweba Vilingi Wa Mauvoo maitu tunangelee kwisila kwa ili tetu kenda imwe itano wambie na ndeto Mutongo TV. Tuambo thio mwavanini itusiokethetie na Mauvoo mbyange. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwa tanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia Kisuani nginya musieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe
kiruanda na ngwatanio ni vima yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwabika na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na etha uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mazpoa nithi ya isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazpoa nithi ya isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jithi na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Thiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithame ngokenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chichaku na thiya ya mazpoa wiyone kivathukanio. No kwa chithia ya mazpoa ndukana ila ivakuve naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. ni na udhocha ingi ndia na unengelelia mahoni maku kusala kwa ili 395 namba itu ya utumani mukuvi ila utaivia kindu. Tuisonga mbe mauvone maitu nikana mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwiyo mondi ni watongoi sia mboya na umbano monene wa chama kisioni cha Yata kauntini ya Masaku. Umbano huu ni wavikwa ni atongwa ingi mangwatanio ya Azimio evo Raila Odinga Martha Karua kati wangi alama ende ya na kurula muti silikali. Mwandi kuitu Ben Musau ena mauvoa. Ni umbano ula wimaetete vamwe makilima enende mevo atongo imaki uteti tongo ima makanisa kuma ilembetani ya ukamba ovamwe na isio ingi sia Kenya. Karua na wale wengine wakikaa pamoja, wakiungana kikamilifu na hata sasa wako pamoja. Baba, ninakushukuru kwa huo muungano. Ni chathi cha mboya sia kutonga movea sia chama cha Wiper ni kondo wa usindi ulama kwa tiendini wa ivela kivathukanio sia kiuteti usakuanini muthelu na vala Kalonzo Musyoka wa matungia areti na atongo itamani kimovea ni kondo wa kuungama na kutetea uwo. Aingi kati wa aneni alama kwa tamwanya chathini ki ni maende yana kumitola serikali ya Kenya kwanza muti maiwera itathukumite mwene nthi kuyana na nondo ya dhanie. The first to fall prey to the whims of those who currently hold the instruments of power stood and continue to stand firm and tall. Heko
to Wiper members of parliament. None of them was able to get hoodwinked. And if any of them would dare after today, clearly, the next general election utakuwa umejipeleka nyumbani wewe mwenyewe. As your party leader, I take particular pride when I look at all of you and take in our diversity of representation. Against all odds, we have grown from Ukambani region. This is a national political movement of Machakos, the Ukambani region, Lower Eastern, Machakos, Makueni, and Kitui counties, and spread to Taita Taveta. Out of the 4 elected members of parliament in Taita Taveta County, 3 of them are Wiper. Gelivote ya Vilingi Wa Mauvoo, Mutongo TV, kumavayata yenita wa Ben Masao. Amwika makisio changu utani mwingethuloni wasua ni makulia ndongo ithukumesi mwambanamo kithitoni changu kilia mikalile yo kavindani kangalama ya mikalile yendeye na kwambata. Amwika ingi ni makulia minisa muveani wa amwika na mathau avikie kwikithia kana inengo ndwani nisiokelua. Lina Musangi ena mauvoa. Monena na kamemeka mwika ama kisio kiangu utani mwingethuloni wasua ni makulia ndongo ithukumesi mwambanamo kithitoni kia kukile mikalile yo kavindani kagarama ya mikalile yendeye na kwambata. Idio bano yuthi yangu utani itukulia atongoi wese kwithia memwambana itu nundu ethe ikandalazi gukwatikana kula kana ma contract withi ima tutethecia ndosuisia maform withi ima kama tukwate wese kwithia yuthi twakwata na netha begwe we bandu ithi twiyumitie withi twathukuma wasauni maweta kana wongeleku wa mwiki kwikonena mituo itenze utakutumia ndawa cia kumila uvamana mituo ingita yothothe tunia mwika kwikala matema uyani nundu kila tukwikala kuumana igyo tukutolika itindone ila nzuku yuthi itu nikulika miandarati ni twakata kwikala kuumana pate undu twendesie kila kivo atongoi itu mukulia mwithe mwe mwambana itu wese kwithe imwa tutethecia na wese kwithe itu akwata kuya mwika twathukie iyo ni thani wa bano ngutani. Amwika ayengene makula ndongo ya kakaunti iya Irene Kasalu kuendea kumakwata mbao wa mwitu uvamana eitu nikaenda kwa ilange maisha mo tani wanarika mwetu ithe tae tuitu fisi ya many challenges chithe wana challenge ta early pregnancies due to lack of twaseta family kwitha ndi well up alafu yobidi keli kana ka keli tu kadhi kauma lukenza kadhi ka manze na on the process ya kumanza kakwitha kako manona maundu ametha duniani ko get pregnant. So it is my cry to our women rep Irene Kasalu yumilie na atembele kana ka mundu muka ithe ta sana cia andu akani to face many challenges na ni to get attempted mituki muno kauni kola cia Irene Kasalu etha ena mashirika metha ma kutethecia kana ka mundu muka amaete kuku mwingi west kenda ona itu to the two involved. Ona uwe uvoni makule minister muveani wa mwika uvamina mathau wavikie kuikithe kana inengo nduani nisiokelua. Ni kula cia our minister of youth Madam Fib Mutemi ni one of our youth na nuna nyuvo mituke mbungeni aende na kutukwata koko muno indi bado no tukwenda okay kuku muno atutembele muno na tuetese nile itonyo tutaitha tamuika na with that itukwendea vamwe. Guripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kwa mwingio dhiloni wasua kaunti na Kitui Nilina Musangi. Magavana ratu maukamba nimevita kukwata mbau mivango yonthe ya ngwatanio ya Azimio maiweta kana metina wa Stephen Kalonzo Musyoka bainena umbanoni wa chama cha Wiper ula watu iwe kisioni cha yata magavana ingi ni maweta kana mende ya kuthukuma memwamba kwa ilia ilembeta ya ukamba. Lina Musangi nukuelezea. Monene ya kiatheni kiki amboya kisioni kia yata kaunti ni ya Masaku ngavana wa kaunti iwa vinyandete ni waweta kana ni makwete mbau kiama kiki ya Wiper ungua Mutongo Stephen Kalonzo wa Musyoka. Tumeshikilia chama ya Wiper na ningependa kuambia Wiper is even stronger than the way you think.
Tunaelewana? Cho mwezi wa ubaingwe. Kana mweaziata. Kamwene keta wakakekata. Utauni wakathi yeseso ya kutungia ngai muvea kwisila mboya onetina wandongo iko kosa kivila kia usumbi. Mimi hapa leo ni kushukuru Mwenyezi Mungu. Ndio sisi kama Azimio tulienda tukapigana kuomba kiti ya urais. Kenya Kwanza ikiwa pande ile ikaenda vile ilienda. But no matter what happens in our lives, it is very important to come and thank God because He's almighty, all powerful. Niwa weta nimeudhukuma memu amba nikienda kuikitheka na ekalima ile mbeta ya ukamba ni matetheka. Na sisi kama magavana tumekubaliana vizuri. We must work together. Kama tunataka Ukambani iendelee, lazima tushikane, tufanye kazi pamoja ndio tuweze kusaidia watu wetu. Kavindanikani wa saivu soyiku kule maseneta maukitie maendeleo katika kaunti kivadhukanyo vande ya Kenya. You are the senators who are supposed to protect us from Senate. Sasa unaniambia hospitali zinaenda mkifanya nini kama maseneta? Tupiganieni. No, you also have to fight for us because kila mtu ako na kazi ya. Si kila mtu ako na kazi yake. Wao watupiganie. Wakituletea pesa, waangalie vile na sisi tunatumia nini? Pesa. Na mkitupatia pesa yenu, tunataka pesa ya Wakenya, tunataka kuhakikishia sisi tutafanya kazi vizuri. Munyanyae wa kaunti ya Kitui Julius Makao Malombe ni waweta kanano ukuende ya kumuthukuma mwenenzi othingilile kanano ukwete mbao mwoloto wonze uangwatanio ya Azimio. Tulikutana kule Kitui kama magavana wa South Eastern, mimi sisemi Lower Eastern, hiyo neno Lower Eastern tumeacha, sasa tunasema South Eastern, na tuliamua na kauli moja tutakuwa tukizungumza na sauti moja. Hiyo ndiyo ilikuwa our first resolution, na tutazungumza na sauti moja masuala yote, maswali ya kijamii yale tunaita kwa kizungu social issues, maswali ya kiuchumi economic, na maswali ya kisiasa ile tunaita political. Mama seneta maukamba na mone maweta kana baba, maneno ya 2022 tutasimama na wewe, tutatembea na wewe, turekebishe. And as we do that, mimi nataka kuuliza viongozi wa Kamba ambao wako hapa. Ndio maana tusione muomena lakini mkambekea. Sawa sawa. Isiwe saa ile Kalonzo Musyoka amekuja nyumbani na amekuja na wageni ndio mnakuja hapa kusema tunatembea na Kalonzo Musyoka. Na kukiwa na shida Nairobi ama Migori ama Kisii ama Nyamira amuonekani. Baba, Thwake Dam imeanza kufungwa. Juzi wametoa bilioni 5 kwa budget ya Thwake Dam na sasa hakuna kazi inaendelea. Ukifunga Thwake Dam umefunga Konza. Hiyo maneno tuanze kuiangalia ndio serikali irudishe ile pesa ndio Thwake Dam iendelee. Nguripotea Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi. Mubea Lina Musangi nulo Mauvoo asuma konetie magavana maukamba umbanoni wa Wiper ula waendea kuyayata kauntini ya Masako. Na ndikunikila mama watumani maku niona mundu kwasia eko Kalonzo nikilaweka umundi kumbania atongo ima kanisa na ureti vamwe ni pasta ngomba uya muikiyo kuma Chomani Kibwezi kaunti ya Makueni. Na beonge kwasia Raila ayekanena Musumbi William Ruto yani sima watho make la wathie enendi na yekana na maundu maandamano ni Anthony Kuma Mwingi. Na indi wa muthia ekulia Man U maumiata ndini wetha uyo ya EPL muthenyani wa iyo. Twambothi umabani nduka ibasa insiokethetie na Mauvoo asuma mathau kati wangi kumanithie uno maumie siokethetie.
uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa Susan no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wathela tie kanieti kwatanie na tiambi uthukuma. Wiseni wisa siethe akathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day, but our opponents' tactics, they have their way. We have never had such peaceful elections here before, where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya ii nasio ii no siesi. Nake ukomele katikati nukusa sia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonia wende turunguni ya kula nituike gavana wa Kenya. Maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Nini tu dhambia mumba gathambia ona ikoni gathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masidia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kuthama kasilia kamwe usoni gwa mwambio la museo nuto naona tabateke esilia yeye kwa lene maokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana hivi bandu batekinduwe mama uswenda pesa bajewina kapointi ikana nake kamundie kaela no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ni nyone ni komie kowe ati magwa ni dio mathiaga ake mama we witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwoneke avilania mbia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba.
no withukiisye Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoefm.co.ke. Mutongo FM, ngwataneo ya mukamba. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune.